Mu byavuzwe uyu munsi turaza no kuvuga kuri Alain Mukurarinda n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda wavuze uko yakiriye kumva umuturage amugereranya na Leo Mugesera. Ni mu gihe umugore yatawe muri yombi akekwaho gukubita no kuraza umugabo we hanze aho ni mu Rwanda, kandi haranavugwa n'umumotari wasanzwe nk'ishyamba yapfuye. Mu Bwongereza ho bwimye Putin Vladimir ubutumire bwo kujya gutabariza umwamikazi Elizabeth. Byacitse y'uyu munsi. Kanda akamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo utazacikwa n'imbumbe y'amakuru yiriwe avugwa ku isi hose. Ni muri Byacitse. Muri Byacitse y'uyu munsi reka duhere mu kinyamakuru Igihe cyanditse ko Laurent Bukibaruta yafunguwe by'agateganyo nyuma y'amezi 2 urukiko rwa Rwanda i Paris mu Bufaransa rukatiye Laurent Bukibaruta igifungo cy'imyaka 20. Kuri ubu yamaze gufungurwa by'agateganyo aho bikekwa ko ngo byatewe n'impamvu z'ubuzima bwe butameze neza. Bukibaruta yahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri prefecture ya Gikongoro yayoboraga. Yashinjwe kandi ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu. Umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango iharanira ko abagize uruhare muri jenoside bakurikiranwa Alain Gauthier yatangaje ko iki cyemezo cyafashwe mu gihe hagitegerejwe icyemezo cy'ubujurire Bukibaruta yatanze. Yakomeje avuga ko nubwo nta nyandiko y'icyemezo CPSR yabonye ngo bishoboka ko ubutabera bw'Ubufaransa bwafunguye by'agateganyo Bukibaruta kubera ikibazo cy'uburwayi yakunze kugaragaza, dore ko ngo kuva yagezwa muri gereza yakunze kujyanwa kwa muganga kenshi. Alain Gauthier akaba yatangaje ko kurekura Bukibaruta biteye inkeke kuko ngo bishobora kuba ari n'amayeri yo kudakora igihano yakatiwe cy'imyaka 20. Avuga ko kandi ari imbogamizi ikomeye mu gihe ategereje ubujurire kuko bukunda gutinda bukamara nk'imyaka 2. Atanga urugero rwa Pascal Simbikangwa, Tito Barahira na Octavien Ngenzi batangarijwe icyemezo k'ubujurire bwabo nyuma y'iyo myaka 2. Bukibaruta ibyaha yahamijwe bishingiye ku nama ziswe z'umutekano zirimo izo yategetse ko zikorwa cyangwa se izo yitabiriye. Bivugwa ko zategurirwagamo umugambi wo kwica abatutsi bo mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro. By'umwihariko Bukibaruta akabashinjwa no gushishikariza abatutsi guhungira mu cyahoze ari ishuri ry'imyuga rya Murambi, abizeza ko nibahagera azabaho ubuhungiro, ibiribwa, amazi n'uburinzi, nyamara bakaza kuhicirwa. Yashinjwaga kandi kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abatutsi barenga 90 bigaga ku ishuri ryisumbuye rya Marie Merci ry'Ikibeho ku ya 7 y'ukwezi kwa 5 mu mwaka 1994. Bukibaruta Laurent akaba yaravukiye i Musange ni mu mwaka 1944. Yabaye prefet wa prefecture ya Gikongoro ku ya 4 Nyakanga 1992 kugera muri Nyakanga 1999. Ashinjwa kandi kuba kwisonga mu bateguye n'abayoboye ubwicanyi bwabereye aho muri za Gikongoro. Yabanje no guhungira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu 1997 ahungira mu Bufaransa, ari naho ari kugeza magingo aya. Tuve mu kinyamakuru Igihe twerekeze mu kinyamakuru Bwiza cyateruye umutwe w'inkuru uremereye ugaragaza ko Mukurarinda yavuze ngo uko yakiriye kumva umuturage amugereranya na Leo Mugesera. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yagize icyo avuga ku muturage wo mu gace ka Baninyahe ni mu kagari ka Nyarutarama mu karere ka Gasabo witwa Shikama Jean Dodier wamugereranyije na Leo Mugesera wakanguriye abaturage gukora jenoside. Shikama uyu waherutse gukwirakwiza ijwi ku mbuga nkoranyambaga ryumvikanamo amagambo arimo agira ati: nkimara kumva amagambo yavuzwe n'umuvugizi wa leta wungirije Alain Mukurarinda ayavugiye kuri TV1 cyangwa Radio 1, nibuka amagambo y'uwitwa Leo Mugesera yavugiye ahitwa Ikabaya yakurikiranweho mu minsi ishize, nyahuza n'ay'uwo muyobozi sanga icyo Alain Mukurarinda yakoze kingana n'amagambo uwitwa Leo Mugesera yavugiye ku Kabaya ubwo yavugaga ngo abatutsi bakomoka muri Ethiopia bazasubizweyo. Shikama yakomeje agira ati: ibi bintu rero kuba Banyahe yariswe Banyahe, Alain Mukurarinda akavuga ati atari ko mwumvise nuko ahantu hitwa
Shikama akavuga ati rero ati bwa mbere na mbere leta iri gushingira kuko twitwa abanyahe, mbese twagizwe igice runaka dukorerwa ivangura, tugiye gukurwa mu banyarwanda kubera izina twiswe, ntabwo tuzi uwari twise ngo ninde. Mu kiganiro yagiranye na TV1 mu minsi 3 ishize asobanura gahunda yo kwimura abaturage batuye muri Banyahe, nicyo Shikama yavuzeho. Mukurarinda yagize ati rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa se bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abaturage baho bahatuye n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri Banyahe, nuko ari heza se? Uyu munsi rero mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Ukwezi TV ku itariki ya 13 Nzeri 2022, Mukurarinda yabajijwe uko yakiriye kumva agereranywa na Mugesera wahamijwe ibyaha bya jenoside. Mukurarinda ngo yabanje guseka maze asubiza ko ntacyo byamuhungabanyije kuko asanzwe ari umunyamategeko. Ati amahirwe nagize nuko nabyumvise ndi umunyamategeko, icyo ni kimwe. Ikindi kitatumye nahungabana cyangwa se nagira gute nuko yavuze ngo ni nanjye wahise muri Banyahe. Ibyo ngibyo ngira ngo n'umwana muto uciye akenge twese twarahisanze. Mukurarinda rero ngo abona Shikama kuba yaramugereranyije na Leon Mugesera ari uburyo yahisemo bwo kugira ngo ubutumwa bwe bwumvikane. Agira ati nabifashe ngewe nk'ibisanzwe, ahubwo naratangaye numvise nimugoroba ngo bamufashe. Nge numvise ko asanzwe avuga, ndavuga nti ibi ngibi usesenguye vraiment nabyita nko gusaza imigeri cyangwa amatakira ngoye. Uyu Shikama wavuze ko Banyahe iri gutegurirwa jenoside aherutse gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rumukurikiranye icyaha cyo gupfobya jenoside no kubiba amacakubiri bijyanye n'ijwi ryakwirakwijwe. Garuke mu kinyamakuru Igihe i Kayonza, umugore yatawe muri yombi akekwaho gukubita no kuraza hanze umugabo. Ni umugore w'imyaka 55 utuye mu murenge wa Murama ni mu karere ka Kayonza, aho yatawe muri yombi azira guhoza ku nkeke umugabo we bashakanye, aho ngo yamukubitaga akamuraza hanze ndetse akanamwima ibyo kurya. Uyu mugore yatawe muri yombi ku ya 13 Nzeri mu mudugudu wa Selesi ni mu kagari ka Rusave ni mu murenge wa Murama. Yatawe muri yombi rero ubwo hari kuba inteko y'abaturage. Amakuru akavuga ko uyu mugabo w'imyaka 66 usanzwe afite ubumuga yatanze ikirego hagati mu nteko agaragaza ko umugore we amuhohotera mu buryo bukomeye. Mu byo rero yagaragaje harimo kumukubita, kumuraza hanze, kumwima ibyo kurya ndetse no kumubuza uburenganzira ku mitungo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Mutuyimana Pauline yagize ati batugejejeho icyo kibazo mu nteko z'abaturage. Umugabo agaragaza ko umugore we amuhohotera akamuraza no hanze, akamwima ibiryo n'ibindi byinshi bikubiye muri dosiye yo kumuhohotera. Natwe rero twamusabye kujya gutanga ikirego muri RIB. Tukiri aho mu nteko rero uwo mugore yakomeje kugaragaza ko umugabo nataha bari bubonane kuko yavugaga ko yamureze, niko guhita tumuta muri yombi. Nawe yahise atabwa muri yombi. Gitifu Mutuyimana yagaye uwo mugore ku myitwarire yagaragaje imbere y'abaturage n'abayobozi, ari nayo mpamvu bahise basaba inzego z'umutekano kumuta muri yombi. Yasabye abaturage kandi kwirinda amakimbirane no kwirinda kwihanira, ahubwo bakajya begera ubuyobozi bakabafasha. Kuri ubu rero uyu mugore akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwinkwavu mu gihe umugabo agiye gutanga ikirego kugira ngo akorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Mu kinyamakuru Igihe nanone cyerekeje i Nyaruguru, hari umwarimu wirukanwe ngo ashinjwa ingeso mbi, noneho nawe yasabye iperereza mu kigo yigishaho. Ni umwarimu witwa Ndagijimana Xavier uherutse kwirukanwa burundu mu kazi. Yasabye inzego z'uburezi mu Rwanda n'izishinzwe ubugenzacyaha gukora genzura mu rwunge rw'amashuri rwa Runyombyi cyangwa Runyombyi ya mbere aho yari asanzwe yigisha, kuko harimo ibibazo by'imiyoborere mibi no kurigisa umutungo. Uyu mwarimu yirukanwe burundu n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru ku ya 8 Nzeri 2022 ashinjwa kujyana abanyeshuri babiri b'abakobwa mu kabari. Akarere ka Nyaruguru kakavuga ko kafashe icyo cyemezo gashingiye ku mwanzuro wafashwe n'akanama gashinzwe gukurikirana amakosa y'abarimu muri iryo shuri, kemeje ko uwo mwarimu yakoze amakosa yo kujyana mu kabari abanyeshuri babiri b'abakobwa. Ndagijimana yabwiye ikinyamakuru Igihe ko ibyo ashinjwa ari ibihimbano bigamije kumuharabika no kumwirukanisha bitewe n'uko asanzwe atumvikana n'umuyobozi w'iryo shuri.
yavuze ko icya mbere bapfa ari uko yagaragaje ko hari amafaranga y'agahimbazamusyi k'abarimu. Ayo ngo yararigishijwe, umuyobozi w'ishuri ntiyabyishimira. Uyu mwarimu akavuga ko yari asanzwe mu bagize akanama gashinzwe agahimbazamusyi, akaba yaravuze ko hari amafaranga asaga $1,850,000 yarigishijwe. Umuyobozi w'ishuri abibajijwe abareba nabi. Ikindi ngo nuko hari abanyeshuri babiri yahanye bafitanye isano n'umuyobozi w'ishuri, nabyo uwo muyobozi ngo ntiyabyakira neza. Asobanura ko umuyobozi w'ishuri amushinja kugenda amuvuga mu bandi, agaragaza imikorere mibi iri mu kigo. Yemera ko ku ya 28 Werurwe yanditse ibaruwa asaba imbabazi ku makosa yakoze y'urukururano n'abanyeshuri. Yemera ko niyongera azahanwa hakurikije amategeko. Avuga ko iyo baruwa yayanditse nyuma y'uko yari yabuze ikayi ye, bituma agirana ikibazo n'abanyeshuri babiri b'abakobwa kuko yababajije aho bayishyize. Kubabaza iyo kayi ngo ntibyishimiwe n'umuyobozi w'ishuri, wabyise urukururano, amusaba kwandika asaba imbabazi, ndetse n'abarimu bagenzi be bamugira inama yo kwandika, arabikora. Ndagijimana yavuze ko mu rwunge rw'amashuri rwa Runyombyi hamaze kwirukanwa abarimu bagera kuri 3 mu myaka 3 ahamaze, kandi ngo bose bashinjwa amakosa ajya kumera kimwe. Ibi asanga ari ibinyoma rero ngo bihimbwa n'umuyobozi w'ishuri agamije kwikiza abagerageza kumugaragaza ndetse no kugaragaza imiyoborere mibi iri mu kigo, bityo hagasaba ko habaho igenzura. Ati mu myaka 3 nari mpamaze nabonye hari ubuyobozi bubi, nkabasaba ko umuyobozi w'ishuri bamujyana ku kindi kigo maze hakarebwa imiyoborere ye. Yakomeje yibaza impamvu ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'ubuyobozi bw'ishuri n'abarimu bikunze kugaragara ku rwunge rw'amashuri rwa Runyombyi ya mbere, asaba ko hakorwa igenzura. Ati Runyombyi yasubiye inyuma mu gutsindisha abanyeshuri kubera imiyoborere mibi. Abayobozi bazagenzure barebe ikibazo kiri mu miyoborere. Abajijwe icyo agiye gukora nyuma y'icyo yita akarengane ku kwirukanwa ku kazi burundu, yavuze ko atarafata umwanzuro kuko akiri kubitekerezaho. Ariko kandi umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Runyombyi, Manigabe Isaac, yavuze ko Ndagijimana yahanwe hakurikije amategeko kubera amakosa yakoze, agahakana ko nta miyoborere mibi iri mu kigo, kandi ngo igenzura ntabwo yaryanze. Ati nta miyoborere mibi iri mu kigo cyanjye hano, cyane ko ibyo yahaniwe yabigizemo uruhare. Hari n'ibaruwa yiyandikiye we ubwe yemera ibyo yakoze. Ndumva nta kintu cy'imiyoborere mibi. Umuntu niba yakoze icyaha agahanwa ntabwo bishingiye ku miyoborere mibi. Yahanwe kubera icyaha ariko ntiyahanwe kubera iyo miyoborere mibi. Yakomeje avuga ko atari we mukozi wirukanwe bwa mbere kubera amakosa. Ati mu gihugu hose hari itegeko tugenderaho, bivuze ko iyo umuntu akosheje hari itegeko rimuhana. Igenzura rireba niba itegeko ryarubahirijwe, ariko ntekereza ko atari nanjye wamuhanye kuko hari urwego rwisumbuye rubishinzwe, avuga akarere. Ikigo rero ntabwo ngo gifatira umukozi igihano kuko kitamuhaye akazi. Hagati urwunge rw'amashuri rwa Runyombyi ya mbere rukaba ruherereye mu murenge wa Busanze ni mu karere ka Nyaruguru. Mu mujyi wa Kigali Gahanga, mu kinyamakuru Igihe n'ubundi cyateruye inkuru ivuga ko hari umumotari wasanzwe mu ishyamba yapfuye. Hari umumotari wasanzwe mu ishyamba yapfuye, Igihe kikavuga ko uwo mugabo bigaragara ko yakoraga akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali yasanzwe yapfiriye mu ishyamba riherereye mu mudugudu wa Nyakaguma na akagari ka Kagasa mu murenge wa Gahanga muri Kicukiro. Byamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa 3/14 Nzeri 2022, aho yasanzwe mu gashyamba kari hafi y'umuhanda. Moto ye ngo yari aho hafi ntacyo yabaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahanga Rutibuka Emmanuel yemereye ikinyamakuru Igihe ko uwo muntu yapfuye nubwo hataramenyekana icyamwishe. Ati twabimenye ariko ntabwo twamenye icyamwishe, biracyari mu iperereza. Hagati aho umurambo wa nyakwigendera utaramenyekana amazina ye neza wahise ujyanwa gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Tukivuga ku nkuru z'impfu cyangwa z'abapfuye, Igicumbi ho inkuba yakubise umugabo n'umwana we bahita bitaba Imana. Ni ku mugoroba wo ku ya 13 Nzeri mu murenge wa Kaniga, ni mu kagari ka Gatoma mu mudugudu wa Rugarama muri Gicumbi. Inkuba yakubise umugabo w'imyaka 35 n'umwana we w'umukobwa w'imyaka 8 bitaba Imana. Iyi nkuba
yabakubise ubwo imvura yari itangiye kujojoba ibakubitira aho bari bagiye mu murima guhinga bitaba Imana. Bamwe mu baturage babonye uko byagenze bavuze ko byabaye nk'ibitunguranye kuko imvura yari itaratangira kugwa neza. Hategekimana Sareveriye yagize ati nakoraga hafi yaho yakoraga nkihagera mbese nahise sanga umwana we byarangiye kuko yamukubise mu mutwe umusatsi wose irawubabura no mu gituza hose irahahungabanya n'imyenda ye yose yahise ishya irakongoka. Yakomeje agira ati se nawe ntabwo yamubabuye ariko bisa nkaho yagize igihunga hashize umunota umwe nawe ahita yitaba Imana. Uyu mugabo asize umugore n'abana batatu. Imirambo y'abitabye Imana yahise ijyanwa mu bitaro mu gihe gitegurwa ko bazashyingurwa. Hagati aho umukozi ushinzwe imicungire y'ibiza mu karere ka Gicumbi Twagirayezu Edouard yasabye abaturage kujya birinda kugama munsi y'ibiti byose ngo kuko bishobora gukurura inkuba. Amakuru ari kuvugwa reka twerekeze no hanze y'imipaka y'u Rwanda. Muri Kenya ho byacitse uyu munsi nuko ku munsi wa mbere mu biro Perezida William Ruto yahinduye amategeko ya Kenyatta. Inkuru ya BBC kavuga ko ku munsi wa mbere mu biro bye Perezida wa Kenya William Ruto yarayatanze amategeko yo guhindura zimwe mu ngamba z'uwo yasimbuye Uhuru Kenyatta. Ruto yashyizeho abacamanza 6 bagenwe n'akanama k'imikorere y'urwego rw'ubucamanza mu myaka 3 ishize. Aba Kenyatta yari yarabirengagije avuga ko bariho icyasha. Uyu perezida mushya yanagaragaje ko azakuraho inyunganizi ya leta ku biciro by'ibitoro n'iby'ibiribwa. Yavuze ko iyo nyunganizi ihenda leta kandi nta musaruro ufatika itanga. Ruto yanategetse guha uruhushya imizigo y'ibicuruzwa ngo byinjire mu gihugu bisubizwa ku cyambu cya Mombasa. Ibyo bikaba byakuyeho itegeko rya Kenyatta ryari ryaratumye izo serivisi zo ku cyambu zimurirwa ku cyambu cya Naivasha mu rwego rwo kwishyura inguzanyo y'Ubushinwa leta yari yarafashe mu kubaka inzira ya gari ya moshi iva ku cyambu cya Mombasa ikagera mu murwa mukuru Nairobi. Ayo mategeko ari mu byo Ruto yari yarasezeranyije mu kwiyamamaza kwe. Indi nkuru yavuzwe mu bitangazamakuru ndetse yahagaritse imitima y'abatari bake ni y'Ubwongereza bwimye Vladimir Putin ubutumire bwo kujya gutabariza umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Umuhango wo gutabariza umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri n'ubundi uteganyijwe kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ni kimwe rero mu bikorwa by'imboneka rimwe ku isi byitezweho guhuza abantu benshi bakomeye, ariko kandi ngo ntabwo hazaba harimo Vladimir Putin uyobora Uburusiya. Nyamakuru birimo BBC, Igihe, Reuters n'ibindi bikomeye byagarutse kuri iyi nkuru bikavuga ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma hamwe n'abandi banyacyubahiro barenga 500 nibo bategerejwe i Londres aho uyu muhango uzabera. Hakaba hazakirwa nibura abantu bagera ku 2,200. Abantu bo mu miryango y'ibwami hirya no hino mu Burayi bategerejwe muri uyu muhango, barimo umwami w'Ububiligi Philippe n'umwamikazi Mathilde, cyo kimwe n'umwamikazi w'Ubuholandi Willem Alexander hamwe n'umugore we Maxima. Umwami Philippe wa Espagne nawe yaratumiwe, cyo kimwe n'imiryango y'ibwami mu bihugu birimo Norvège, Sweden na Denmark. Mu bandi bakomeye batumiwe muri uyu muhango harimo Perezida wa Amerika Joe Biden, hakaba harimo kandi na Perezida w'Ubudage, w'Ubutaliyani, wa Korea y'Epfo na Brazil, umwami w'abami w'Ubuyapani Naruhito na Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya hamwe na Emmanuel Macron w'Ubufaransa nabo baratumiwe. Nta numwe n'imwe y'Uburusiya, Belarus na Birmania yigeze tumirwa muri uyu muhango. Biravuga ko impamvu Putin atatumiwe ari ukubera ibibazo bya Ukraine bikomeje gufata indi ntera muri iyi minsi. Hagati aho ariko nubwo tuvuze ko atatumiwe, ariko ikinyamakuru Igihe cyo cyanditse ko ku bwa burembe noneho Lavrov yahawe visa yo kwinjira muri Amerika. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov, akaba yahawe visa imwemerera kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho azaba yitabiriye inama y'umuryango w'abibumbye izabera i New York mu cyumweru gitaha. Ni icyemezo gifashwe nyuma y'impaka nyinshi aho Uburusiya bwari bwatangaje ko abayobozi babwo
nibatabona viza Amerika na Loni bazabiryozwa. Amakuru igihe nacyo gikesha Reuters akavuga ko abayobozi b'Uburusiya bemerewe viza kugira ngo bazitabire iyi nama ari 24 mu gihe abari bayisabye ari 52. Kugeza ubu Uburusiya bufite impungenge z'uko Lavrov yazagera muri Amerika kuko abapilote b'indege izamutwara batari bemererwa viza. Ubwo tuvuze ku Burusiya bwa Vladimir Putin, reka tuvuge no kuri perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uyu munsi we yasuye umujyi wa Izium nuri mu gace ka Kharkiv wari umaze iminsi ugenzurwa n'Uburusiya. Mu cyumweru gishize Uburusiya bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo kuvana ingabo mu mijyi ya Izium na Barikaria ngo bwongere imbaraga mu rugamba rwo kubohora Donetsk, kamwe mu duce tunini tugize uburasirazuba bwa Ukraine buzwi nka Donbass. Ku ruhande rwa Ukraine, ingabo z'iki gihugu zatangaje ko zirukanye Abarusiya shishitabona aho kuba barahavuye ngo ku bushake. Kuri uyu wa gatatu kandi Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine yatangaje amafoto ya Perezida Zelensky ari muri Izium nyuma yo kongera kuzamurwamo ibendera rya Ukraine. Amafoto agaragaza Zelensky akikijwe n'abasirikari bafite imbunda zikomeye n'indi afata selfie n'umusirikari. Muri ayo mafoto harimo n'ibendera rya Ukraine rizamuye mu mujyi wa Izium. Mu bandi bantu bari kumwe bagaragara mu mafoto no umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Ukraine Andrew Yermak na Minisitiri w'Ingabo wungirije Anna Maila. Zelensky yashimye umuhate w'ingabo za Ukraine, avuga ko zagaragaje ko ushobora gufata agace k'igihugu by'igihe gito ariko kugahama nabyo bidashoboka. Yavuze ko kuba ibendera rya Ukraine ryongeye kuzamurwa muri uyu mujyi bisobanuye ko intwari zahageze. Ibi bivuze ko umwanzi yagiye ndetse ngo yahunze. Aka gace ka Izium ni agace k'ingenzi cyane kuko gahuza umujyi wa kabiri munini muri Ukraine, Kharkiv, n'umujyi wa Sloviansk wo mu burasirazuba. Amakuru akavuga ko umujyi wa Izium waruvuze byinshi ku bikorwa bya gisirikare muri Ukraine. Guhera muri Gashyantare wakoreshwaga cyane mu kugaba abasirikare n'ibikoresho. Ukraine iheruka kuvuga ko imaze kwisubiza ubuso busaga kilometero 6,000 bwahoze mu maboko y'Uburusiya. Reka duhinire kuri Ken Starr, uyu wakoze iperereza ku busambanyi bwa Bill Clinton. Uyu nawe yitabye Imana. Uyu munyamategeko wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kenneth Wilson wayoboye iperereza ryatumye Bill Clinton akurikiranwa ku cyaha cyo kuryamana n'uwimenyerezaga umwuga muri White House. Uyu yapfuye kuri uyu munsi. Kenneth Wilson yamenyekanye cyane mu mwaka w'1998 ubwo yayoboraga iperereza ku byaha Perezida Bill Clinton yashinjwaga byo kuryamana na Monica Lewinsky wimenyerezaga umwuga mu biro bya Perezida. Iperereza rya Starr ryatumye inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iterana ngo yeguze Clinton, ariko birangira uwo mwanzuro utabonye ubwiganze bwari bukenewe ngo yeguzwe. Ken Starr w'imyaka 76 kwa kabiri nibwo umuryango we watangaje ko yapfuye. Uyu numwe mu banyamategeko bari bubashywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi wakoze imirimo itandukanye ijyanye n'ubutabera. Byacitse y'uyu munsi nta tuyisoreje. Amakuru nk'aya ntakagucike. Kanda akamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru n'ibindi biganiro bitandukanye utasanga ahandi. Turabashimiye.